Pozdrav svima, ovo je nastavak video o kalemenju ruža u proleće i ovu podlogu ruže sam kalemio metodom na čip sa kalem grančicom koju sam čuvao u frižideru i kao što možete vidjeti kalemenje je bilo uspješno. Znači pupoljak je za manje od 10 dana počeo da raste i na ovoj fotografiji možete vidjeti kako je tada izgledao mladar i sada je došlo vreme da skinem povez. Znači prošlo je mjesec dana i ja ću sada skinuti povez sa kalema. Znači vi ovdje možete vidjeti kako je izgledao ovaj kalem 20 dana nakon kalemljenja. Znači lepo je rastao mladar iz čip pupoljka kojeg smo kalemili. I ono što sam ja uradio nakon kalemenja, nekih 7 dana nakon kalemenja, ja sam prikratio vrh podloge, znači krošnju podloge, nekih 50%, tako da bi čip imao više hrane i bolje rastao. Zatim sam ovdje napravio rez na podlozi, tako da svi sokovi idu direktno u čip i da bi bolje rastao. I sada nakon mjesec dana ovaj kalem ruže koji smo kalemili je porastao nekih 40 cm, što je dobar porast. I sada ćemo još uraditi da uklonimo podlogu, znači samo ostavljamo čip. Evo sada ću prikratiti iznad čip pupoljka. Tako. Znači ovo je bila podloga. Nju sam prikratio ranije, to što sam malo pre objasnio. I ono što ću dodatno raditi jeste da ću da stavim jedan kočić, znači trsku pored, i za nju ću učvrstiti mladar ruže, da ne bi slučajno došlo do lomljenja mladara usred udara vetra. Znači samo ga malo učvrstim. Tako da sigurno neće doći do lomljenja ako bude duvao neki jači vetar. I tako izgleda jedan gotov kalem koji je kalemen u proleće. Znači u pitanju je kalem ruže na podlozi divlje ruže, znači on ima sitan beli cvet. I sada ste vidjeli na koji način možete kalemiti ruže u proleće sa kalem grančicom koja je čuvana u frižideru. Pozdrav!